أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت يا أخوان أقول من مسكتك كم هو ما دوهج مقولنا ما دفعه كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه سنة قلون هوري فلا ورتكين أقول من مثل سلاجا إرادة كوريا بين حديث فتبس شرح كورم فشانه النمس إيه كوريجا أقول من إرادة كوريا من حسا كورم مندني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه حديث بس فلوجه مرادكي نوتا إيه مفهومكي كباتو أدي هم سنتكي كبا كما سنتك حجيت نوتا سنتك حجتكي كبا كنوتا سنتكي أي إسلامي شريعتك مصدرك كمجه مچا أقول من واهك دكو إيه جيتون أقول من إرادة كورفيا سنة نقول كورفومغا इससे वड़ा गन्नवा फावा इमाम वेरी बेकलुंगे भाई हदीस फैता अगुल में शरह कुरा इरुगा एबेबे फुलुंगे सीरता बेहे गोतुम बस वहाँ का धक्का लाना इंशाअल्लाह अगुल में एम्बे फहूं वहाँ का धक्का फवानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने की حجتك كم جمع تكيرت قرآن لبي دليتو جترين سنن أي وحي كم جمع تكيرت قرآن دليل كرا دليل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جه فرائض پلون ديني قطن إكليفان كربوا عمل فلك كم جاويس نوتا كربوا أمر فلك كم جاويس مهمنني اجتكم ويا سيدا الله سبحانه وتعالى حضرتم أن نفسكم إنجبي وحي بسفلكم سيدا نوات إكليك فان كربا اجتهادكم إكليك فان كربا اجتهاد مهمنني دبي جتريغا إبيك الله سبحانه وتعالى إكليك فان كربا فوا اجتهادك إله سبحانه وتعالى حضرتم أن إقرار وديجنبو هم إهمة الله سبحانه وتعالى كريك فانو اجتهاد كربا نموا نمو من إله سبحانه وتعالى إم إديو ديغن نواغ كمغا نوانا ما كريك فان صلى الله عليه وسلم إكان أنم في قدن وحيبا والا فواغ إنجو إهم بما ما النبي صلى الله عليه وسلم ديني كمغا نوت دينو فراتون كربا حكم فلقا نوت عمل فلقا بس إكريك فانو اجتهاد كربيس اجتهاد فلو හිමෙනගෙන් දානී එක්ගොතකුම් වියා අල්ලාහ් තාලා හදවතුන් අන්න ඉක්රාර් ෆුලක නෝත ඉලා සුබ්හානහු වතාලා එකදේ ගෆානු එකුරේ වි ඉජ්තිහාදෙන් එයි එම්මෙ රංගලු ගොක්කමුගා ඉලා සුබ්හානහු වතාලා කඳ අලුවා ෆානුවා කමවාන මේකන් ඉස්ලාහ් කුරෙවුමුගේ නෝත බදල කුරෙවුමුගේ එංගෙවුම් අගොන් මිසාල එක්ගොතුගා දන්නවා ෆවානේ මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆවා හදීස් බස් ෆුලෙක් ගාවේ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة تمن كده فانو أمتك ميستا كنن إيه دتي وندقو كمكمغا نوان نما كم نمادك دنگلو فما تمن كده فانو أمتك ميستا كنن أمر كرفي مه مي بس فلان نو تكده فانو الله سبحانه وتعالى حضرتهم لبلوا فوا تعليم اكريك فان كروا فوا اجتهاد جمچ بنا كروا اكريك فان ودالوني تمن كريك فان امه بركم كمغا نوان كمغا وانم تمن كريك فان كمن امر كربي مه الله سبحانه وتعالى اكريك فان مي حديث كوري بس فل اقرار ودگن كمغه هككي اله سبحانه وتعالى اكريك فان كمن انكار كروا فانو එයා ඛිලාෆා එකදේ ගිෆාන කුරෙවේ ඉජ්තිහාදකි එයි එම්ම රංගලුගෙන් නූන් කමුගා වානම බදුර හංගුරාමාගා හිෆෙවුන අසීරුන්නා මෙදුගා එකදේ ගිෆාන කන්ත කුරෙවි ගොතා මෙදුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුහිවඩි නුගන්නවා කන් එංගෙවි එංගෙවුම් ෆද එංගෙවුම් අංගවා එකන් ඉස්ලාහ් කුරෙවුම එංගෙවිස්
tebe funa gon kurire dennevin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi be kaluna mashwara kurevviye sobaki muslimunna kafiruna demeduga hingi faanukam bodu furatama hangurame ki ei baduru hangurama kamugave hanguramaga muslimunge eddasha kafirunge tereng etagina asirun take geneifa wi hinduga e bami hunna medu kanta qur'ane go ngege kurin kiritu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam angawafa wa ehen engewmakum was angawafa nuwatibe ekade fan sahabi be kaluna mashwara kurabwa goten nimmema kurevi mashwara ga be kalun devvevi lafafula adi anabba be kalun devvevi lafafulu ga macca ega terega Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ekade ge fanu ebami hunge komme mi hegge badaduga fidiya neguma foga anuta badaduga ebami hun salame bu mattakadde de badale dinuma foga ebami hun salame ko minuwan kurma devvi khiyal fulare rasulullah sallallahu alaihi wasallam e halatuga bure wadage neviehen namas umarul faruq radiyallahu anhu fada bebe kanum vidalu fawani ege teren komme mi hekos eni komme fawani timam be kanunna idukolan hanguramako qatul kurmak kamuga wati ege teren hama komme mi hekos qatul kon emi hunge le bimmachan ohorwalan wiye ebami hunna thabit kodden wi Allah subhanahu wa ta'ala ge diinuge nuwata ilah subhanahu wa ta'ala ge kalima fuluge kurimatiga timam menna gaatima kama ebbonde bafa kama min kame nonnane ka namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ge rayufula eggota nimmewi nimme mon Allah subhanahu wa ta'ala wani ruhiwadi nugannawa kan angawaf eves nabi be kare kan huddawegen nuwa kama egotan ifefifawa asirunna meduga ebami hunge kibam badalen neguma fo ebami hundu kollume e foga angawani isbe dietanuga tikama meduga gotek kandeli fa nuwana Allah qadratuga li fa nuwa kame kama vanama لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم جبامي هن تيا نجي بدلوجي صوبون الله غدتون بودو يجيم وتوين دني عذاب فنو بيه إيجي تورون كيرت القرآن أقول من بيان كدني سنن أي وحي كم جمعة إيجوتون أقول دنا ولا فوانه سيدا كنده إلين كيرت القرآن وجا الله سبحانه وتعالى أقول من إبا أنجبه إله سبحانه وتعالى فبوا لبوا وكما إفهم ميستكون أغنى دينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجوا وكما أدي إيا غولين حكمة كي إتشين إكريك فانا باوا لبوا أغنى دينما إكريك فانا أنجوا وكما إمي ما كيرت القرآن جنان غنبي إيا فيدين هما نسوغا تفاتو من نتي الحكمة كي اتجواها كإنجيوم دليل قدني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جي سنة جواها كمش هم يقولون كيرت قرآن كي أي أقول منا سنة أمدوغا القرآن جي شرح كنوت القرآن جي بيان كن أقول منا أنجوا فوني الله سبحانه وتعالى القرآن بيان قد دبوا بيك دعوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبوا فاو إكده فانا أميل لفلو خيالا رأيا إجوتا كيرت قرآن الله تعالى كلام فلو بيان قد دفو مكي أي إكشي جموا كمنو الله سبحانه وتعالى قدوتون أن إنجو مكا خبر كانوا لا إكده جفانا إكان كرو مكي أي إكده جفانو جه أميل لفلو رأي إكامو جتريجا أويدان إكام كفاتي الله سبحانه وتعالى إكده جفانا أنجوا إنجو مجمتي منوي إكده جفانو إيجي كوريم بس ميستكونا أدي إيجي فهم بس إكده فانو ميستكونا جواب دبوا بيان كربوا فنو اتبافنا إيواداكم فوانه مي كوريكا قول من دكافا واقتاو جتريجا بس أدي إيجي تورون سيرتو كي فيلارو توغس رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة کے مشركون كوريمت كورمون جنديا بأي سؤال تكن إكده فان وقتون جواب ندبوا مد كربوا فواكما بأي فهر بأي سؤال توغ جواب دبون جنا دوستا كاللاسبجن واكما إكده فان وحي باوا لبند إكده فان انتظار كربومون جندي ميكن كم كي كيرت قرآنوغا كندلجين أسفا نواكن كمغا ويه دو كيرت قرآنوغا
Allah subhanahu wa ta'ala bawa lavwa fawa amur fulen nota engevi engewmegge mana mistakunna bayan ko dewma ekalege fanu wahiya nula e bayan ko devuma ki ekalege fanu kurwanen kamen nukan algon men engende ade khasa ko kirit qur'an e bay hekide Allah subhanahu wa ta'ala ekalege fana wani qur'an bayan ko dewman amur kurwa e zimma mati kurwa faka hame gota kirit qur'anu ge gina ayata kun algon men dalil ko denota gina halette ga khabar libigen algon men babe kirit qur'anu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wacha wahi bawa leveve kama nuwata ekike hukumtan engewe kama namas hukumta kirit qur'anu ga dhikur kurefa watan algon men nufene kirit qur'an algon men khabaru ebade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga macha hukum bawa leveve kankam ga khabar devi fa wa kan kamako e khabaru tan algon men kirit qur'anu ge nafsun fenna kan e kahala e khabara balala ruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha malaike bekalun ekeki khabaru takagen wada gannawa kamuge wahaka kirit qur'anu algon men nafene hame gota qibla badal kurumuge wahaka ya algon men nazar hingala rugos mifada hadisa yang algon men fenigende hame gota maryam suratuge maaf korwa tahrim suratuge kuri kologe ayataka algon men balala argo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekarege fanuge ambi kambalunna demeduga hingade kantatan algon men kirit qur'anuga mi suratuga ishara kurwa fa wa iruga e kom wa ke kamen enge kanne ekamako Allah subhanahu wa ta'ala ekarege fana ekamuge khabar devve kan ebenge hame gota makka ge hurmetteri kama makka fata kurevene kamuge wa ke ya mifada wa ka tabas asfa فرض مكمكي أقول دمجي إشارة كل قطق الحكمة مي كلمة الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتا إكو الكتابة إكو بيان كدير ما أنجوا فوا إنجوا مجوا كثير القرآن وجا ميمير من أسفا وآية ورجينا إجتريجا بإفهارو الحكمة إكنما إكني وكين أن قطقا أنا بفهار الكتابة قولي ane bafaran al mulka guligi ane bafaran Allah subhanahu wa ta'ala ga ayataka gulwa wafa hama egotan enum wes bain haleto mi hikmata ki ko bato mi hikmata balala ruga algon menge ammu mufassirun ebbase wada gannawa gotuga min dalil koddeni nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bawa levon kirit qur'anu ge ituru bay bekalon e nabi kan kamuga bay bekalon ei rangalo fahum kamuga bay bekalon ei diinuga fiqhwari kankan nuwata ei qur'an fiyawa bawale bebe wahi nuwata sunne kamuga bayan korwa fawe nubuwwat kamuga mana korevi kama vies nuwata rangalo fahum kamuga mana korevi kamuga vies nuwata diinuga fiqhwari korevun kama mana koronu kamuga vies nuwata qur'an fiyawa dem bawale wahi kama mana korevi gende kamuga vies min komme kama kiwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne kama meduga shakkenne sawbaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devvi echki e nabi kamuga faratum bayan ko devvi ecche kamuga yes rangalu fahumegge macca bayan kuravi bayan kurama kamuga yes nuwata diinuga figuwere wadagen bayan ko devvi kamek kamuga yes nuwata qur'an fiwa den bawale wahi gotuga wi kamuga yes min komme echki yes ekale fan sallallahu alaihi wasallam ge sunne algon menna ekan enge algon men kuri reto ge darustoga wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnate bunewon ege mafhuma ege mane ya muradaki qobato wa hakada kaf hame gotal lobet akhunne shakku faddam masakke kuramihu sunnata meduga shakku faddam masakke kuramihu dakka ebbamatu ge wa hakage terega kirit qur'anaki mutawatir kon algon menna hame yang ege emme fi yebes akorebes badal no asfawa fatakaffa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnataki e ameduga algon menna itubar no hife echekamuga bune wahaka dakkumunda eruga kirit qur'ana medu algon men shakke nukura ehnamais kirit qur'ana meduga mi wahaka mi gota dekkuma fo ege anekkola rabbiya sallallahu alaihi wasallam sunnata meduga wahaka dakka iruga algon menna hamia kirit qur'an asfa wani kumma kunto kum bayegge faratunto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnen algon menna hamia asfa wani kum bayegge faratun kongo takatto mi algon men
kollan jehe suwale kirit qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca baawale vum diya iruga liuwa wahi liuwa sahabi bekalon liuwa mon gendevi eki bekalon eki etiga ege terega janawar toge kashitaka adi hantaka adi kaduru fada baye gastakuge oshigandu gondu nota danigandu gandu fada taketiga ebekalon liuwa rakka kuravu mon gendevi ehmbima kirit qur'an eki effotegga liyefa ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kurava wadagen ne wirako ekamaku e qur'an wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekanun kure etab bekanun ge hittakuga bimwolo negifa komme bekalaki ege tereng aratibbe bekanun kure komme bekalaki e qur'anu ge mahire ehenkamun agun mitanuga danno mon gendan abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu fada bebe kalum vidalwani timan kale gefana engi wada gannave kirit qur'anuge komme ayate baawale vuni kontanegga kombayaka behe gotun kan adi ega wani kon hukumekka timan kale gefana vure bodan ekan enge mi ko duniyega hurikan timan kale gefana engi wada gannawa nama timan kale gefano jamal sawar wadagen emihaka hamya wadagen ilum ful hoddevi muhe kommekas efada bebe kalunge halu kolaki ebe kalun qur'ana meduga hunaru werive ahulu werifa minbaraki eya eku ebe kalun wani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihun e qur'anu ge mana nuwate qur'anu ge tafsir nuwate qur'anu ge sharh daskurab wafa eves wani ebe kalunge hittoga tibefuna ngi wada gannawane eyofahu abu bakr siddiq radiyallahu anhu ge khilafatuga furatama fahara kirit qur'an effotega jama korewigen die eya ekuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge terega wes eba himene mutawatir ko riwa kurefawa riwayat mutawatir ko algon menna hamya naqul kurefawa naqulta ehmima kirit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata mi de masdara kiwes ebbe egge ammati ashab bekalunge appulu mati eyofoga tabi bekalunna hamya tabi bekalunge appulu mati taba tabi na hamya adi ebekalunge appulu mati algon menna hamya fayfuttahuga lewi jama kurawigen asfa miwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa devwa fawa kankamuge terega algon menna wara safu kon enge namaduge adaduta namaduge rakoetta namaduge waguta namadu qur'anuge bangige siga tebefun kirit qur'anuge ekkolun anekola ballawa bangige wahaka asfa veto nuwata bangige kalimata dhikur kurayfa veto bangi gomuge wahaka asfa veto nuwata e bangi gombi waguta bayan ve fa veto namaduge wagutan asfa veto asur namadu mendur namadu magur namadu isha namadu fatis namadu fad namato go rakwettoge adawtoge wahakatan asfa veto imam miha imam ve hunnani kihinettoya imama ya mistakun tabawungoti kihinettoya nuwata kushek kurevijjeya den amal qur'ani kihinettoya adibis minun etak kankame bayan ve fawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga ekankam wani sahabi be kanun en amal kurawwa algon menna hamya naqul ko devwa ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge terega waskurin algon denne fadan mutawatir kon asfa wa khabartan ebabe adi hamme ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnay sahama gun genesinu mattaka ummatuge bodati ilum bari mani masakketake kurawwa kamyab hasil kurawwa adi edu soruga ege tere waddamun dia dogu makarwari wahakatan ebe kalum wani wara fasiha kama ekuga nere saaf kurawwa sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge difauga nuwata e sunnen olige nudiyu mattaka ebe kadun kanda eluvvi infahagataka kanda eluvvi haddutakegge terega e hadis ilmu himaye kurawwa rakka kurawwa fani mikankamaki mi madanuga ilum beribe hoda dirasa kurmun wara saaf ko engen dan kame duniyega evves ilme eyovra rakka teriko
eyovure baru veri kama uga geneifen nuwe mige emme safen hekaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne naqul kurayfawa cheena nota silsila nota sanadu ge teriya mihaku nota be kalaku wadefawa nama ebe kalaku echeenu ge teriya wadefawani gastuga kamuga vies nuwata qastaka anula kamuga vies den ebe kalege nuwata ebe fulege nuwata emihegge huriha wanaware algon menge hadisulum waren wani kone hoddama dirasa kurawwa faharuga kommes dogu hada miheku dogegge tere nuwata dogu hadagen miheku e sanaduge tere lafa inkamuga vies nuwata aslu ei ilumerin kure ilumeri ekavve hadis ilmu gannawa devve bekale kamuga wative ebekale kamuga viesme mige mane ki hadis ilmu ge terega hadis naqul wegen anna iruga himene chenu ge terega himene komme sheikha ki nota komme namaki enamuge ahulu veriyage ufamve wada gennoma bodufuluwe wada gennoma diriuluwuma fariquluwi takecca ilummerwi gota diriuluwi zamana diriuluwi tana baddule wada genne sheikhunna kiyawadevvi ustadunna dariwarunna adihame hemme ammu diriulumuga akhlaga uluma guluntan hunnani kihinettoves belevi emihege kiban hadis ilmu negun haggugen wafada mihen nuwata bekaletto bellewma fahuga ege terega hadisegga e hadisge sanadu ei medukanu men neti naqul wefawa hadisek kamuga awun sah hadisek kamuga umattaka hame gota rawige nuwata riwa kurawwa komme bekalaki sanaduga himene komme bekalaki ei aduluveri bekalek kamuga wuma adihame ehemme en komme bekalaki ضبطuga nuwata hitudas kurevuma adi handam behettumuga kihawarege bekaletto belevi adi egene ifawa basfulu nuwata naqul kurayfawa hadis ei ega evves warege adafu wattana fanivi nuwata qur'ana nuwata sunnatuge sahha riwayataka khilafu wafada wahaketto nuwata ege terega shakku kurwe fada kantattaken hurito belew mafo min huriha kamakun faaswegen nuniya sahha riwayate gotuga hadisul umrin hukum nukura riwayate gotuga ehem wegen imam ibn taymiyyah rahimahullah widalu fawani waridu wegen anna nuwata naqul wegen anna mutawatir kum mechki ei qur'an kamga wa kal lazimen nune mane ki kirit qur'an ki ei tawatur kon waridugen asfawa ege iturum was mutawatir kon asfawa takiti weye ei allah subhanahu wa taala ge shariatu ge terega himene takicce ehennames eya qur'anu ge namen nude ei allah subhanahu wa taala kirit qur'anu ga angawa fawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bawa lebe kama e bayan kurawwa fawa hikmatu ge terega wa takicce ehembegin allah subhanahu wa taala wahi kurawwa fa evaniye wa anzala allah alayka alkitaba wal hikma wa anzala allah alayka alkitaba wal hikma allah kadeg faanuge macha foi ebahi kirit qur'an wal hikma adi sunne bawale maneki e qur'anuge sharaha bawale vevi hame gota qur'ana sunnata de meduga miwa guluma meduga shakku ufadda adi mitanuga al hikma ei sunnekama meduga mana kurama inkar kurmo gotun sunnatan inkar kura bai faratakum buna gotun al hikma ei sunnekama mana kurawwa fawa bekalaki imam shafi ekale gfanuga kurin evves ilum meriyaku ei sunnekama mana kurawwa fe nuwe lobate akhunne algon men shafi madhhaba nisbevwa kama da'wa kuramun da'iruga algon men hadan kuran je kamen ei imam shafi rahimahullah mashhur wadagen fawani
الحكمة كيرت قرآنغا أسفاموا أي الكتابة غليغن أسفاموا الحكمة أي سنة كما ما نكروا إكمغا مچا حجة قائم كروا إم ورغدا إن علم ريغوتوكا إم أقول كورين دني فدان إنكار قرآ ميهم بنا من دي إمام شافعي رحمه الله أميل فلا جنبي خيال فلكي إهنما بس إمام شافعي رحمه الله دنيا ಉಳುವ ಫವಣಿ ದ್ವಿಸತ್ತಾಗ ಹರ್ತೋಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳುಗ ಹಿಜುರ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎಬಸ್ಫುಳು ವಿದಾಳುಮುಗೆ ಮಾ ಕುರಿಂ ದುನಿಯೆಗ ಉಳುವಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಇಲುಮೆರಿಂ ಖಾಸಕ ಕುರ್ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರವ ಫವ ಇಲುಮೆರಿಂ ವನಿ ಸುನ್ನತುಗೆ ಮಾನ ಹಿಕ್ಮತ ದೆವ್ವ ಸುನ್ನತ ಹಿಕ್ಮತುಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಐ ಸುನ್ನೆಕ್ಕ ಮುಗ ವಿದಾಳು ಏಗ ತೆರೆಗ الإمام الطبري فدا بيكلون همين ودا غنوا أدي إجي تورون تابي بيكلون تريغا همين ودا غنوا بيكلون بس فرط بسوري ميمغو إمام الطبري رحمه الله إكل إغفانو تفسيرغا مشهور تفسير علوم بريا تابي بيكلون كوري همين ودا غنوا قتادة بن دعامة السدوسي එකලේක ෆානු ගරිහුන් ගෙන්නවා ෆාවේ හික්මතුගේ මානේ කි ඒ සුන්නෙක්කමුග එහෙම වෙගෙන් විදාලවනි واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة مي آياتك الله سبحانه وتعالى مي أنقوا والحكمة مرادك أي سنة مي آياتك الله سبحانه وتعالى مي أنقوني واذكرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء بكمبلون مخاطب كرفوا واذكرن تيكمبلون هندان كدي نوتميستكن بيان كد واش ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الله جي آيات توجي ترين تيكمبلون جي غندور كرتوغا كيا دبوي آيات مانك رسول الله صلى الله عليه وسلم ಕಂಬಲುನ್ನ ಉಗನ್ನವ ದೆವ್ವವ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಆಯತ್ತ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿ ಹದಾಶೆ ವಲ್ ಹಿಕ್ಮ ಅದಿ ಹಿಕ್ಮತ ಮಾನಕಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಆಯತ್ತ ಮಾನ ಕುರವುಮುಗ ಎಕಡೆ ಗಿಫಾನು ಬಯಾನ್ ಕುರವುಮು ಗೆಂದವ ಬಯಾನ್ ಕುರವುಂತ ನುವತ ಸುನ್ನೆ ಎಮ ಹಿಕ್ಮತುಗೆ ಮಿತನುಗ ಮುರಾದಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಂ ಇಲಾಹುಗೆ دينوغ فراتون كيرت قرآن فيوا قرآنوغ شرحي غتوغا بيان كورفوا بيان كورفوم همي غت امام ابن كثير كي فهوغ تفسير المري اكل غفان ودال وني ويعلمهم الكتاب ابهوغ مرادك اي قرآن كموغ والحكمه حكمه مرادك اي سنه كموغ ايفوغا امام ابن كثير رحمه الله ودال وني قاله الحسن بتنوغا قاله الحسن مرادك الإمام الحسن البصري أي تابي بيكلون كوري مشهور بڑو تابي بيكلي همي غتا قتادة همي غتا مقاتل بن حيان مي تابي بيكلون كوري بڑتي أدي تابي بيكلون كوري بڑتي تفسير علم مرنگ واه كمي بيان كوري وا أبو مالك أدي أبو مالكس أدي بونيوية এই দিন ফুরিয়া মগতগা ফহম করেবম এমিন কমে মানে কমগা বেস করিং আলগন ইশারা কল্লি গতং এই হামা সুন্নতুগে মানে হামে গতং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিরিত কুরআনুগা ওহী করবা ফা জুমা সূরাতুগা هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إله سبحانه وتعالى أمي ترين رسولك فنبي إله إكلك فانو فنوبي يتلو عليهم آياته إله بآية إبامه نكيواد ومش ويزكيهم أدي إبامه طاهر كرب مش ويعلمهم الكتاب والحكمة فتا حكمة إبامه نغن واد ومش إبهو مرادك يكيرت قرآن أدي إكلك فان صلى الله عليه وسلم سنة ميستكنا بيان قدمش كم يكس كورين أقول دني فدان مي موضوعا إمام شافعي رحمه الله وني ورغد ليوبا حجة قائم كربوا إكلي إغفانو جه فيكمغا وجماع العلمغا إكلي إغفانو وني ورغد سنة مدوغا إنكار كورا أدي سنة
ಮಿತನುಗ ಹಿಕುಮತುಂ ಮಿಮಾನ ಕೊದ್ದೆ ಮಾನ ಕುದುಮ ಮೆದುಗ ಇಂಕಾರ ಕುರಾ ಫರಾಯತಕ ರದ್ದು ದೆವಂ ಗೊತುಂ ಎಕಿ ಮುನಾಕಶಾತ ವೆಸ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಎಫದ ಬೈ ವಾಹಕತ ವೆಸ್ ಎಕಲೆಗ ಫಾನುವನಿ ಮಿದೆನ್ನ ಉನು ಫೊತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಏಗಿ ತುರುಂ ಎಕಲೆಗ ಫಾನುಗೆ ಮಶೂರು ಫೈ ಅರಿಸಾಲಾಗ ವಿದಾಳು ಫವನಿ فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرت قرآن علم لبي علم مري كمغا واتي بتمن كلي غفانو افدا علم مري كامدغا وربدن هيپلا وඩාගෙන් රුහි වඩා ගන්නවා බොඩු علم මෙරින් කුරේ බේබේ කලුම් විදාළු වාති එස්සෙවීමේ ಹಿಕುಮತುಗೆ ಮೊರಾದಕಿ ಐ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತೆ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಸುನ್ನೆಂ ಐ ವಹಿ ಕಮಗೆ ಮಚ್ಚ ದಲೀಲ್ ಕೊದ್ದೆ ದಲೀಲ್ ತಗುತೆರೆಂ ಅನೆ ದಲೀಲಕಿ ಕುರಿಂಗ ಗೊಂಡು ದೆನ್ನೆ ಫದಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಕ್ಲೀಫ್ ಕುರಬವಾಫಾ ವನಿ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವು Allah subhanahu wa ta'ala agulmenna angawafawani ekale gfana Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an bayan koddevwane kama adi ekale gfano ehem mistakunna e Qur'an bayan koddevuma detin nukutayaka lelo alma fawga agulmen nimmadan inshallah kurin denne wono nukutaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನಿ ಜಾಮಿಉ ಗನ್ನವಾಫ ಅದಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಎಗ್ಗೊತುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಾ ವನಿ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವು ಮತಿ ಕುರವ್ವಾಫ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಮಿಕಮಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಫಿಯವಾ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಮಾನ ನೋತ ತಫ್ಸೀರು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಾ ಅಂಗವಾ ಎಂಗೆವು ಮಕುಂ ಎಂಗೆವು ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಗೆ ಮೆನುವಿ ಎಂಗೆನೆ ಕಮೆನ್ನು أون أهم بقين ورجنا فهرا من موضوع وهك ذكر بدنه الله سبحانه وتعالى أقول منا إبا أنجوي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تبامي يوم مدوجا كمكا مدوجا خلاف وفدي نوتا خيال تفاتوي نوتا إكمل نمم في قتا مدوجا سؤال وفدي جكم فانا متيبامي يوم إكمل رد قراش الله إله رسول صلى الله عليه وسلم يا Allah raddu Qur'an kinatto alugon men insano alugon menna ilaha demeduga wahige muamalat nuhinga iruga ege mane ki ilah subhanahu wa ta'ala bawa lavwa fawa ilahuge kalam fulan alugon men rujua was ilah subhanahu wa ta'ala ekan rujua kurumaki ei Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulan alugon men ekamuga rujua adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rujuu man algon men angawa fa wi iruga ekale fan duniya du korwa wada genne vita sadaste ka harfo miedu nota miga de zamane fon anna mi hakinetto ekale fana radd kurmattaka ekale fanu ga ariha gos ekamege halla med sual qurani shakka vesnen ebahuge muradaki ei ekale fan sallallahu alaihi wasallam ge sunne ehm wima Allah Ta'ala ya raddu kurum ge maane ki Allah Ta'ala kalam fula raddu kurum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enot Allah Rasul ya raddu kurum ge murada ki ekale ge faanu ge sunnat raddu kurum Allah Ta'ala kalam fulan algon menna miyadu ekamak ga rujua veveni e kalam ful ovege Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas fulan ekale ge faanu ge hukum fulan algon menna rujua veveni miyadu ekale ge faanu ge sunnen algon menna hamiyan asfa ovegen enkamun mifada ayatakun algon menna kashawarwani midekaman Allah Ta'ala algon menge macha amur kurabwa fa wi iruga midekan hasul wevene govves ila subhanahu wa ta'ala furihama kurabwane ka mane ki mi ayatun wes dalil koddani kirit qur'ana ekuga e qur'anuge sharaha nuwata bayan kamugawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sunne rakkateri kurefa onnanika Allah subhanahu wa ta'ala ilah subhanahu wa ta'ala kalam ful ilah ge nabiyya ya bayan kurabwane kama jaminu wadigem wahi kurabwani inna alaina jam'ahu wa qur'ana kade ge fanu ge hippuluga e qur'an jama kurabuma adi ekiyawa vidalwane ge bayan koddoma ki timang ilah subhanahu wa ta'ala ge zat fulawwa kama mane ki timang ilah subhanahu wa ta'ala ekan kurawwa hushime
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه تمن إله قدتم قرآن باوالف من دار كليك فون قرآن تباي وداغن نوش ثم إن علينا بيانه يفو دن تمن إله مچ وكمك أي بيان كدف مانے کی قرآن می باوالف ما ایگے مان انگی وڈا نگنواتی کلیگ فانو ಕಂಬಡುವೆ ಅವಸ್ವೆ ವಡ ನುಗನ್ನವಾಶೆ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಕಲೇಗ ಫಾನು ಹಿಪ್ಪುಳುಗ ಜಮಾ ಕುರವ್ವ ಅದಿ ಕಿಯಮ ವಿದಾಳುವಾನೆ ಗೊಯ್ ಕಲೇಗ ಫಾನು ಉಗನ್ನವಾದೆ ಉಮಕಿ ತಿಮಂ ಇಲಾಹುಗೆ ಮಚ್ಚವ್ವ ಕಮೆಕೆ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಕಿಯವ ವಿದಾಳುವೆ ದೆವ್ವಾರು ಮಾನಕಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮೆದುರಿ ಕುರವ್ವ ಕಲೇಗ ಫಾನ ಅಂಗವಾರುಗ ಫತ್ತಬಿ ಕುರ್ಆನ ಕಿಯವ ದೆವ್ವೆ ಕಿಯವ ದೆ ಉಮಕ ಕಲೇಗ ಫಾನು ತಬಾಯ್ ವಡ ಗನ್ನವಾಶೆ ಥುಮ್ಮ ಇನ್ನ ಅಲೈನಾ ಬಯಾನ ಯಫು ಕುರ್ಆನ್ بيان كدفون كليغ فانا القرآن بيان كدفون أي بستمن إله سبحانه وتعالى حدث واكم إمام ابن كثير رحمه الله ودالوني ثم إن علينا بيانه مي آية تفسيرها هتدس كدفوا أديك يوانو بيان كدفوا مفهوغا دين كليغ فانا تمن إله القرآن مانا بيان كدفوا كليغ فانا صاف كدفوا نمي එකමුගා තිමන් ඉලාහු ඉහුමාලු වඩි නුගන්නවා කදේග ෆාන තිමන් ඉලාහුගේ ශරීය ෆුරියම කුරවවා හුෂීමේ හමේ ගොත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එයි කුර්ආන් බයාන් කුරවවා ෆරයිකමුගා බයාන් කුරවවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නහල් සූරතුගේ 47 ආයතුගා වහී කුරවනි وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر تمن إله كليك فانا قرآن الذكر مباوى لفظني لتبين للناس ما نزل إليهم يستكنك باوى لفظي اتي كليك فانو إبامي هن بيان كد دفوا بيكالي ماني قرآن غتغا مباوى لفظ كليك فانو يستكنك بيان كد دفوا مشي ولعلهم يتفكرون أي إبامي هم فسنا فكرهم متكي إمام قرطبي رحمه الله ودالوني لتبين للناس ما نزل إليهم مئاتك تفسيرك ميغ ماني كي كيرت قرآنك وإمها حكمتك وعودتك وعيدتك إفد كنكن كديك فانو مدوري كربوا ميستكنا بيان قد دفواش رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله تعالى حضرة إلهك مراد إلهك مانا كورو ميستكنا بيان قدو متكا فنوبي رسولك إنك منكرت قرآن غاوا جملة غتغا أنغوا فاوا إنجوم توغ تريغا همنه نمادوغ أدي زكاتوغ أدي أنوم وس ألقنتوغ حكمتا تفصيلك بيان قدوا بيكالك كمغا إكاليغ فانو الله سبحانه وتعالى لبوا فهم ميستكنا الله تعالى فتن إله رويدهم وغتن عمل كران إنجيني نوت فتت تبابه هشي ما نبي صلى الله عليه وسلم بيان كرب وفاوا سنة ميستكنا هم فورغن سنة ميستكنا هم فورمكي الله تعالى دين ميستكنا هم فورم إهن كمون إله دين ركاتري كرب من إله جامن ويدغن فاوا فدان كيرت قرآنا قرآن شرح نوت بيان كمغاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے متوری سننے قیامتا ہمیں رکعت کرمکی الہ سبحانہ وتعالى وعد وڈگن فاوا الہ سبحانہ وتعالى کے وعد دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالى اول منی ہے بس اڈوا ادی ہے بن عمل کرا بیکم غالب اول منی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے متیگا دمیتی بے مادما قیامت دون اکلے گفانا بدل کرم کے توفیق لبگندا بیکم غالب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.